už to zatím. Sprav mi šmink. Takže partner programu kofola.sk. Takže čau, ja sa volám Jožo a toto je Valový vlak. Dobre, takže vítajte späť, toto je Mario Mesta, dnešný účastník, takže... Počkaj, máš niečo. Pán Mario, prosím vás, čo hovoríte na to, prečo ste sa sem prihlásili? Prihlásil som sa hlavne troška... Prihlásil som sa hlavne preto, aby som zaujal ľudí so svojím štýlom a verím tomu, že postúpim do 3. série Vyvolený. Režia, máte to? Je to áno. Dobre, takže fajn, to hovorí každý, ale povedz nám niečo o sebe, niečo konkrétne, ty. O sebe. Berem to všetko vážne, vaše otázky. O sebe vám len toľko poviem, že zistíte, kto som, postúpim. Takže hlasy mi posielajte na 9, 9, 2, 1. Áno, aj toto bolo jeho číslo, zapamätajte to 9, 9, 2, 1. Na to si pripíme. Nie, to bolo 3. Na to. Počkaj, starý. Na to? Takže... Kvôli tejto show som si spravil aj tetovú. Nie, tetovú som si Tetovú, hej. Kvôli tejto show, ktorá sa už rozmazala. Tento jeba, to si nevšimajte. Joj, bička. Kvôli tejto show som si to treba nechal spraviť takéto veci. Hej. To len kvôli tomu, aby som vás zaujal. Dobre, takže... Posiel sa na Vianoce? Nie. Kameraman. Áno. Takže reklama a pís. Reklama. Počkajte. Reklama. Sponzor programu je kofola.sk. A Colgate Total Plus Whitening. Originál. Je. Čau. Papiálne. Počkaj. Ma na kameru. Dobre. A sme späť. Takže vítajte v Valový vlak. Druhá séria. 3. séria. Vyvolených. Takže, takže pokračovať. Druhá. Máme tu našeho finalistu Máriu, Manuho a Mertana. Takže, čo nám poviete, čo hovorí na to vaša rodina, vaši blízki a známi? moja rodina ohľadom toho, že som postúpil, strašne mi fandia. A nie kvôli tomu, že som homosexuál, ale kvôli tomu, že som zaželý. A to je hlavné. Dobre, no takže, aby sme pokračovali. Takže, pozdravím všetkých. A nie ste homosexuál. Ale to všetko je detská Veríte, že nie ste homosexuál, áno? Je to pravda? Aj keď... Dobre, takže, Áno. viete, že nie ste homosexuál. Aj keď médiá to mne tvrdia, lebo v bulváre to teraz často píše manie, gej a takéto, ale proste viete dobre, že milujem ženy. A ešte raz, hlasy mi posielate na 9, 9, 2, 1. Vychádza jeden fanúšik. Ktorý si práve v zemi, aký si starý. Pokračovaní. Takže pán Mario, viete môcť ukázať alebo zarepovať časť vašej novej piesne? Áno. Volá sa to, že Kofola? Milujem Julanu. Milujem Julanu, počúvaj to. Milujem Julanu, aj keď to není ona. Tvrdí, že je pekná, podľa mňa je obyčajná šupka. Áno, to je ona. Zdravím ťa s láskou, som spokojený, takže byť kúzia je mojou básňou. Básne repujem, nepetujem, ale ani nepijem. Takže kopolu a teraz si dobrú grbnem. Tak, toto bol malý, čo na to hovoríte publiku? Áno, tak zabudol som vám pripomenúť, že my sme natáčame pezinku, takže za chvíľku sa lúčime, baby. Takže ešte výsledky. Výsledky. Počkajte, výsledky. A všetko po reklame. Ešte výsledky. Takže Kofola. Takže Výsledky. Takže prvý má 26%. Neuveriteľný. Neuveriteľný 26%, takže musíme mať viac, baby. Aha. A druhá silueta? Gambrinus? Je to tak, 54%, takže postupuje silueta číslo 2. A kto je silueta číslo 2? Prosím, režia. Adrian Urba. Dostávam pokyn, že všetky hlasy boli počítané. Som to ja. Takže režia, prosím vás,
Ukážte fotky týchto gejov. 3, 2, 1. Nie som gej. Ale tam pošukuješ. Ďakujem vám. Počujem vám. Konfety. Piče, nevlásne. Sakráte, jebáte. No Hovor, nevlázem to. Čo si myslíte, prečo ste postúpili? Som proste najlepší, na mňa nikto nemá, viem, že to vyhrám celé a beriem tie peňažky domov. Áno, a kedy tam sa mienite sťahovať? Sťahovať? Keď to vyhrám celé. Stačilo. Debil, dobili ty debil. Ja aj dovili, však teraz, však to postúpil. Yeah, a kde máš veci? Zárjuk ki mindig minden körülmények között a nőket. Várjuk. Mindig minden körülmények között. Itt mindenképp zárt ki. Mindig minden körülmények között. 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 Most megismétlem. Mindig minden körülmények között. 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 Papa. Mert ez csak úgy megy. Most megismétlem. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Most megismétlem. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Mindig minden körülmények között. Kiről akarsz beszélni, meg ilyenek, az nekem mindegy. Abban szívesen benne vagyok, csak az udvarnál zárni. Azért ez egy picit ijesztő. Mindig, minden körülmények között? Fernando, Áno, láska. prosím ťa, musím ti niečo povedať. Čo sa stalo? Je to strašné. Už ma nestraš. Je to strašné, Už ma toľko nenapínaj, čo je? Čakám dieťa. Čo? Čakám dieťa. Ty čakáš dieťa. Za ten Tvoje, čas... tvoje dieťa, Fernando. Neverím ti. Tvoje dieťa, Vôbec ti Fernando. neverím. Hlúpaňa. Fernando, je to tvoje dieťa. Ako to môže byť moje dieťa? Ako si len mohla? Ako si len Prísahám ti na mohla? všetko, čo mi je svete, Fernando. Je to tvoje Nie. dieťa. Neverím ti. Celý život si mi váházal polena pod nohy. A ja hlúpa som ti na všetko naletela. Hlúpy som bol ja. Fernando. Hlúpy som bol ja. Odíď, prosím. Že som ťa stretol. Odíď, Fernando, Odídem. prosím Už ťa. si urobím tú radosť. Strašne si ma sklamala. Už ťa nikdy viac nechcem vidieť. Zmizni mi z očí. Krásna improvizácia, krásna. Ale musíme už skončiť. Konečná zúška. Každá z toho, na budúce nás uvidíte svetoví herci na slovenskej scéne.